pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i u naš novi video. Danas s vama delimo jedan klasičan bolognese recept, odnosno recept za bolognese špagete. Nije nam nešto mnogo sastojaka potrebno, pola kilograma mesa, od začina ide biber, malo vegete, leve paprike i so. Biće nam potrebno ovaj pasirani paradajz, možete koristiti i domaći sok od paradajza, paradajz pelate ako volite da se osjeti onako baš komadi paradajza. I bit će nam potreban jedan luk. Mi dodajemo jednu glavicu luka, pošto ne volim baš toliko da se luk osjeća, tako da ću dodati jednu glavicu, ali vi ako volite vi možete dodati slobodno i jednu onu veću, ovo je neka srednja glavica. Za početak ću da ga oljuštim i potom ću ga oprati. I evo ovako iseckano na što sitnije moguće. Naravno vi ne morate uopšte u blenderu, možete iseckati na kockice kako god vi želite i volite naravno. Kada smo ovo uradili možemo da krenemo da pravimo. Premestili smo se ovdje na šporet, odnosno za šporet. Imam jedan tiganj i u njega ću staviti ulje da nam se zagreje. Evo ovako, možda je to nekih 50-100 ml. Za početak stavljam na najjaču temperaturu dok mi se ulje zagrije, potom ću nešto manje malo smanjiti, ali to ćete sve vidjeti u nastavku videa. I evo ulje nam je se zagrejalo. Dodat ću sitno iseckan luk. Možda vam nisam napomenula, ali ne morate uopšte dodavati crveni luk, možete i crni. Ja nešto više volim ovaj crveni luk zato što da onako neku slatkoću, ali naravno radite po ukusu. Sada ću temperaturu smanjiti na nekih 6 i 7 stepen. I potom ću ostaviti nekih 2 minuta, 3 dok on ne postane onako malo staklast. Tako da kada bude tako postao, ja ću da vam kažem šta dalje radimo. I evo, kada je postao onako malo slatkast i izgubio ovu njegovu ružičastu, tamnu ružičastu boju, dodat ću mleveno meso. Možete koristiti svinjetinu, možete i junetinu, mešano, koje god. Njega ćete ovako posebno, odnosno i ja ću i vi ćete posebno prvo ovako malo da ga propržite, pa tek onda dodati pasiranu rajčicu, odnosno paradajz. I ovdje ću dodati još vrlo malo ulja. Ostavit ću na ovoj istoj temperaturi. Jedan trik. Ako ne želite da imate onako grudvicu pas, nego želite baš onako meso da vam bude mrvičasto, kao baš u restoranima, vi ga dobro ispržite sada, pa tek onda dodajte pasirani paradajz, zato što će meso biti mnogo ukusnije na kraju i više će poprimiti taj okus paradajza, tako da to vam je jedan od trikova koje ja znam. Ne trebate non stop da ga miješate ovako i da ga pomjerate, nego jednostavno malo po malo ovako ga razdvajajte sa varjačom.
o ovome sam vam pričala. Pogledajte sad kako je onako sitnije meso. Baš kao kada bi dobili u restoranu. I potom kada smo ga dobro ispržili, smanjit ću temperaturu da mi ne bi izgorelo dok dodajem začine. Stavila sam na neku trojku. Za početak dodat ću biber, pola kašičice, nemojte preterivati ako ne volite ljuto. Potom ću dodati ovako kašičicu začina cefne, također nemojte preterivati, posle ćete dosoliti. Potom dodajem kašičicu crvene slatke paprike, možete ljute ako volite. Još ako negdje vidite ovako varjačom meso usitnite. I potom ću dodati vrlo malo soli. Trećina, četvrtina kašičice. Kada smo dobili ovakvo meso, sada ćemo dodavati paradajz sos. Neće mi biti potrebno ovo cijelo pakovanje. Možda nekih 300 ml do 400. Potom ću povećati temperaturu na neki 6. stepen, 5. i 6. stepen i ostaviti da ovo lepo ukrčka. Vidjet ćete kako će biti fantastičnog ukusa. Sigurna sam da će neko od vas probati i da će biti oduševljen. Za to vrijeme ja ću da stavim da mi se skupaju špagete. To vam neću snimati ni pokazivati jer jednostavno samo u šefu stavim vodu, malo posolim i dodam vrlo malo ulja kako se ne bi zalepile i stavljam da se kuvaju kao što piše na kesici. Također nešto što želim da vam napomenem jeste da ako koristite domaći paradajz sok, vi u ovo dodajte i malo šećera, vrlo malo onako na vrh kašičice, zato što će onda neutralizuje taj ukus kiselosti, pa će biti isti kao da ste kupili paradajz, odnosno pasirani paradajz ili sok, tako da će vam biti isto, a sigurna sam zdravije zato što koristite domaće. Potom, ovako sada kada je već gotov, uzet ću vrlo malo da probam. Ja sam dovoljno i posolila i ostalih začina dodala, tako da neću više. Ali ako vi niste i ako volite malo slanije ili kako god, vi dodajte sada. I onda kuvajte, odnosno još ostavite se krčka još nekih za 5 minuta, ne mnogo, na baš tihoj vatri. Evo, gotove su nam i špagete, tako da ću sada da stavim prvo njih na dno. Ja ne volim da miješam zajedno špagete i sos, nego volim prvo da stavim špagete u tanjir. Baš ovako. I sada ću da dodam sos. A vi naravno sve radite kako volite. I ovako izgleda naš današnji ručak.
Nadam se da vam se recept svideo. Ako jeste, vi ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Recite nam, odnosno pišite nam u komentarima na koji način vi pripremate bolognjeze. Imate li neki savjet, kao što smo mi podelili jedan trik sa vama. Ako vi imate neki tako sličan ili bilo šta, podelite sa nama u komentarima. Također možete nas zapratiti, družiti se sa nama na Facebooku, deliti recepte kao i Instagram profilu. I na Facebooku i Instagramu se zovemo također Kristalna kuhinja. I to bi bilo to. Nadam se da se vidimo u nekom sljedećem videu i receptu, a mi vas do tad puno pozdravljamo. Uživajte! Ćao!